yagusetse uyu mwana yarahiye arahisha Vestine afite agahinda ku rugo sheri wanjye nimba bitari kugenda nimwicare muganire mubisotinge nibyanga umwagira cya unagira cya sheri mfite inkuru wowe uri Canada urakora tuwa mfite inkuru za Kabeza nyandikira ngo Kabeza dada ubu bari kukota ngo niwe wigize nabi ngo wirukana umukozi kwicariye ni wowe bariho ntago baza muri social media oya ariko Kabeza bakuriho bari kukota ubwo nanjye nego yagasonga bugari n'ingoma nyandikira ngo Kabeza kutetekila ni mwitonda dada uriya mwana nuwo kwaye muyire nazavuga harabo kwaye muyire batavuga ayi fite inkuru dada kuteteki ncinyira sheri baragira bati uyu mugore yicaye ngo yirukana umukozi niko bakwicariye sheri inkuru zibazije sheri reka nkubwire bazi yuko ndinjajwa abantu bose bazi yuko ndisutwa bazi yuko ndavuga pe sheri Vestine Kabeza barakwicariye kandi abagore ba Kabeza yego ntibavuga nk'abinyamirambo yewe ngiye gushaka inzu Kabeza hari inkuru shaho Kabeza hari inkuru ubu ndi gufata esase nkashyira mu modoka nkajya kumva ubusutwa sheri shushu inkuru zawe Kabeza barakwicariye kudedeki mbega inkuru we mana fite ubujashwa fite icyitwa inkuru uriya yaravuze ngo waumbeya wenzangu jioni oya njyewe waumbeya wenzangu jioni injashwa ngenzi zanjye nimwigire hino ariko waumbeya wenzangu jioni wamaraya wenzangu na waumbeya wenzangu jioni muze hano niko bya erega aho byacikiye ni mu kiganiro biriya bintu watangaje irya mukuru sheri wanjye irya mukuru riratinda ariko ntirihera wowe ubwawe waravuga kandi burya abantu bazi kwitegereza wa mwana we burerega warabirangije kubwira abanyarwanda kuriya bahita basoma ibibazo bibera mu ngo ni kuriya batangira baganirira ba sheri ndangije ngiribana kiriya kiganiro ndavuga niye ko yo Bikira Mariya uyu mwana w'umukobwa ko yababaye uyu mwana w'umukobwa ko afite agahinda yatubwiye aragira ati Vestine Doruka ntuza Dorukasi ndakubujije nzakwikurirayo nago mva narababwiye njyewe narababwiye ni muhame hamwe akataraza kazaza ariko uvuga inarerura ninde wakubwiye kuvuga ina ariko sheri wowe ninde wakubwiye kuvuga inarerura ninde wabikubwiye ubwo icyo mutumva niki muri abana bejo mu gitondo nana baramwicariye Kabeza Trizie uramenye nimba hari isuzu ceceke wakana we cyo sigangwa n'ingejajwe Kigali
wabaye injajwa ryarima. Yego ye. Yego. Kanze mboroke injajwa ije kwamamaza hano. Kambanze nyiboroke sinza hinyerereye. Mube muretse kwandika. Ndayibonye reka nyiboroke. Ntago hano bamamaza sheri yuje kwamamaza urishyura. Nkuru zirashyushye. Kigali noneho Kabeza hari show. Ninde udakunda ubujajwa? Ninde udakunda ubumbeya? Narabibabwiye n'uyu mwana murangije muti nyahabu na jihadi. Nyahabu niki? Narabibabwiye. Jewe ndareba nkavuga ntayiwe. Nami nakupenda pia sheri wangu Aisha. Aisha, sinzongera gukunda nkuko nagukunze. Inkuru kwa Vestina zira. Fuzo. Ndamutse mbabwiye inkuru nakuye Kabeza. Mwahita muvuga muti jiha. Kuko jewe ngomba gushaka amatiku y'abantu banje. Kamenya aho byahindiye. Kamenya inkuru ngomba kuzanira guhereza abantu banje. Banje. Ni mwebwe mbaragiye ku muhigo mbahigira inkuru. Izo mba Kabeza funga mdomo. We mwana wa Kabeza funga mdomo. Umenisikia vizuri. Utasema vibaya dada. Undati ibi ni iki mbonye muri iki gitondo? Undati ibi ni ibiki? Umwati Kabeza kuri alimentation. Inkuru Kabeza kuri mwagiye kuzishaka ariko ubundi se murazishaka mwebwe nde waziba? Uri kumva? Uri kumva? Ubwo rero mfite n'izindi nkuru za yandaya yabyiniye muri Stamina ya Eddy Kenzo. Ubu yakuye umwana muri filimi birirwa baraho ngaho birongoranira. Umwana ntajye kuri seti yamukuye mu bintu byose kariya nako kazabigwamo. Ariko ntari biturujyaho rushaka. Uriya mukecuru muzikera namwe nimumbwire Stamina ya Eddy Kenzo. Stamina iyo mbuka iri kubyinama niyo umva. Ko mbabwiye aho inkuru zirira. Nta kubicisha amatsiko uvuga ino ntiyerura. Nyirubwite dukeneye kwihindura ngo bagize gute. Inyarugenge igendwa n'abayizi. Nyarugenge igendwa n'abayizi. Nyarugenge igendwa n'abayizi. Inyarugenge ntago ari gupfa kwinjira mu rugo bya hovyo. Ntago ari byo kwinjira muri nuzenya bya hovyo. Oya. Jewe ngiye kwimukira Kabeza. Inkuru za Kabeza nisifayo. Nzagaruka Noruveje kandi nzahishyura hombi. Ya pose yanditswe Karakimenya inkuru za Kabeza. Erega Kabeza itumanaho ryaraje hari abahita baguhereza inkuru. Umwana inkuru arazifite. Ego iyo ngiyo rero yahoze yagiye yabyinye muri Stamina iri kwitera kantuze kakina filimi ngo nikakijya kuri seti ngo baramukenera ngo ajye kuri seti ngo abayibereye mwibere. Uretse ko ngako gakina ntabwo nshaka kutuvuga mu mazina. Sheri jewe hoya. No. Rumva. Ubwo baba bazizi mujye muzandika hano. Jewe nzajya mbakubita mbabwira mukavuga muti nayanjye. Genda babwiye ngo inkuru Kabeza sheri inkuru zandagaye Kabeza. Alimentation nyandikira ngo alimentation niyandikiye hapa.
niyandikiye hapa alimentation, niyandikiye hapa alimentation, niyandikiye hapa, niyandikiye hapa. What is problem? Niyandikiye hapa alimentation, niyandikiye hapa alimentation, niyandikiye hapa alimentation. Barayiripotinze no live. Mureke kundipotingira live mvuga izanyu. Mwindipotingira live mvuga izanyu. Mupo umva ukuntu ngiye, bano bantu bafite ubwoba bwo ko ngiye gushyira ibintu byabo hanze. Nimutuze rega, ntago jewe ndibavugirije. Sheri igihe ibintu mbizana gahoro gahoro, suko nabafite ntabuze ibintu byanyu, kandi mushobora kuntera umujinya ibintu byanyu nkabirunda hanze mwanyatsimwe. Mwamboba mwe, njewe mureke gukomeza kuripotinga live yanjye. None se mwebwe dore baritoye, jewe murabiripotinga bikagaragara kukubera njewe nabibazo nyangirana na Instagram ntabyo. Sinjya shyiraho amafoto y'urukoza soni, sinshyiraho ibintu by'amaraso, uri kumva? Nta nubwo njya nkunda gupostinga utuntu tw'utwana, inzana zitaruzuza imyaka y'ubukure. Upo nyonyo ikindi ndaza kwandikira, nababwiye ko mfite timu, ndaza kwandikira Instagram kuko nzabanza nkwafishe menye bene wanyu bazabigenderamo. Icyo mbaye nkikubwe hakiri kare, kubera yuko wanje njya gufungura Instagram yanjye ntago wari uhari. Mwanyatsimwe ibintu byanyu mwagiye mureka bikavuga uko biri, ahubwo aho kugira ngo muri reporting mujye mujya kundega. Nibyo byiza mbitabe, ntago nge nkopa. Sheri aho kugira ngo muri reporting Instagram yanjye mujye mujya kundega, kuko ibintu mba navuze biri ku karubanda bihari. Mwambukumwe murajya kundi potingira ntuzenya gute? Sheri aba followers ifite ibihumbi 70 ingahe, 80 na hafi 90, nabandi baracyakomeza baza, nuko baba bazi neza yuko bakunda inkuru. Icyo ni icyambere. Ntago jewe ncuruza muri alimentation. Oya buretse gato, njewe gufata abantu ishyari, kandi ni nasanga ari nabantu ku ruhande kubera amalive baba bafite. Hari nabandi baba bafite amalive ku ruhande, sanza rimwe muri kuripotinga amalive zaje, nzaza mbatuke kubera iyo mpamvu. Mina tukanaga mundeke bari kuvuga inkuru zanyu, mundeke ikindi niba bari kuvuga inkuru mudafite mujye muziba. Je niviriye Kabeza, mundeke muniyaci. Muniache wallahi. Njewe ninde muntu dufitanye ikibazo hano? Njewe ni mukantesha umutwe gufata. Njewe mbafite inkuru, ni inkuru zanyu, nimwe mujye mureka cyangwa bimenyekane. Ntago nzajya nsa hano. Niko bearakini Evo debit. Urumva aha nta muntu mbanje kuhatereta, mbanje kuvuga ubusutwa, kandi niyo byagenda gute. Sheri Sheri reka nkubwire, si ukuvuga ngo abantu 800 aba bose bakunda inkuru. Nta wica hano, njewe ntago somesha misa, ni inkuru mbansanye. Kuki twahere kuza muri Tanzania ntimubikureho? Nta papi ntago yambona, yankura heza. Sheri ndahenze kumbona iza Kabeza murebe za Tanzania mwigeze muyikura, ariko tugeze kuza Kabeza ubu baricaye. Murankuriraho iki? Muraripoti. Oya buretse biroroshye, ndababwiye ngo Instagram nabo ko ari inshashwara, Instagram nabo ko bavuga. Abantu baraha bose bikundira inkuru. Njewe ntago ntoresha shahadu, sinsoma misa, sintanguka Kristiya. Umva, nta nubwo nje hano gutangaza inama y'umuganda cyangwa y'ubudehe, nje hano kubagezaho inkuru. Mukunda inkuru pe, nanjye rero namenye ikintu Rwanda mukunda inkuru. Aho kugira ngo reporting Instagram yanjye ko ndi kuvuga ibintu byanyu, ahubwo mujye mujya kundega muvuge ko navuze ibitari byo, tubyumve. Mujye mugenda muhaguruke mugende kundega. Dufite RIB, dufite ubutabera bukora 100%.
ntabwo giye ntoresha shahadu na umva nta soni uziko bamaze mu kanya bari kuri potinga live yanjye mwongere mwibeye ndaza kuza gukurikirana buretse turaza kwandikira Instagram baraduhereza abantu baba bari potinze live izina ry'Imana ndakumenyesha ikintu kimwe bizarenga imbibi zo kukuvuga ari wowe nushaka ufite fake account tuzi ukuntu tuzajya tuzireba ngewe mfite aba IT sheri nashyize haba IT ngo